Van a dar 20 segundos ya, regata válida, inicia esta LGT femenina, primera regata de temporada, recordamos, baliza número 1, Club de Remo Chabela, baliza número 2, Club de Remo Sabana Ferrol, y baliza número 3, para la actual campeón da LGT 2015, Club de Remo Cabo da Cruz. Vamos a ahí, Julián, por parte del Club de Remo Cabo da Cruz, actual campeón, a plantilla, non a alineación, o adestrador Ben Silva, que como remeiras conforman esta plantilla. Tenemos Natalia Rubio, Andrea Collazo, Lorena Mieres. Con primeiro maior de líderes, cos primeiros 3 puntos desta regata de presentación puntuable, recordemos, solo para a Liga Femenina. Ahora xa se vos pode escoitar, xa se poden escoitar os de vermello, os do Concello de Boiro animar a súas. Vamos que se non se escoita esta afición, a ruidosa afición de Cabo da Cruz, que pode animar a súas rapazas, que van a entrar en primeira posición, que van a conseguir os 3 primeiros puntos. Tenazás, patroneadas por Natalia Tubío, que entran. Vamos a ese fuerte aplauso. Fuerte aplauso para rapazas de Cabo de Cruz.